Alo. Alo. Doktor Bey, assalamualaikum. Nüke kandaysın? Bar ekensin koyun, bar ekensin. Kanday? Yaxşı giresin bu. Emne жаңылык бар? Mau eме kılayın degen bir совет surayın dep sizden. Jogorku kеңешке кандидатурамды коёюн деп. Ayçay, balbaytay. Депутат болуш үчүн деген кичине анча-мынча мындай шустрирээк болуш керек. Кичине ууруп кылганды билиш керек да. Жөн эле. Капа болушпасын. Андай киши барбаса болбойт да, туурабы? Ой, уурдагам да мен деле алмай, уурда мен айылда тоок үндүк эчтеке койбой эле. Ай, Нуке. Айтып атышат го бүт эле мындай камалгандар барат. Кичине камалышың да керек болчу да. Жок, камалгам. Камалып да чыккам да мен алмай. Ого күйгүн ой. Тетиги арка элдин эшектерин уурдап келип камалганыңды айтып атасың да. Болбойт да. Анда немечи, байке, андан кийин жанагы мэрлерге, жана шаардын мэрлерине шайлоо болгон атпайбы? Ошого катышсам эмне болот? Шаарга мэр болуш деле оңой эмес го неме. Шаарга мэр болуш үчүн кичине көрүнүктүү, көргөзгөн иштериң болуш керек. Кичине фото сессияң болуш керек дегендей, кичине видео роликтериң болуш керек. Жок дегенде мындай светофордон камерасына түшүп калган бир нерсең болуш керек да, туурабы? Ата, o bizdin muzoonun ata-enesi kayakta. Muzoonun ata-enesi kayakta dep sen dagы жана депутаттардын немесин көргөн окшойсуң, Бул музоо акш жетим. Биз эми кийинки жумада базарга барып бир музоо сатып алышыбыз керек. Ата-энеси менен кошочу. Мурда үйүн эле анан энеси менен эле баласын алчу эмес белек. Анан азыр атасын кошо албасак болбойт экен. Азыр жана атасынан дагы сүт чыгап турбайбы? Кандай болуп атыптыр го, букалардан да сүт чыгып атыптыр го, ошону айтып атышпайбы? Бир атасын, энесин кошуп туруп алалы. Коюңузчу ата. Ушу букадан сүт чыкмак беле. Букадан сүт чыгабы дейсиң да? Чыгат деп айтып атышпайбы? Демек чыгат да. Алар деген министр деп коет, алар деген депутат деп коет. Алар ошону билет. Алар ошончо чоң айлык алат ошакта. Ошонун баарын изучать этет. Ошонун баарына башы жетет. Изилдеп чыккан үчүн анан айтып атат да. Букадан сүт чыгабы дейсиң да? Билген үчүн айтып атат. Алардыкы деген закон. Алар закон чыгарчу. Алар эмне деди? Ошол закон букадан сүт чыгат дедиби? Демек сүт чыгат, закон алардыкы. Демек ал букадан сүт чыгат дегенден кийин балким алар ошо буканын сүтүн ооз тийип көрүштү. Саймадан укмуштуудай акция. Эгер сен биздин катарда эмес болсоң, атайын сага 50% арзандатуу. Биринчи ай үчүн төлөө 445 сомдон башталат. Секундасына 100 мегабит ылдамдыктагы үйдөгү интернет. Интерактивдүү телевидениянын 200дөн ашуун канал. Каалайсыңбы, каалаган тасмаңды тыныгууга коюп кой. Каалайсыңбы, жаздырып алган каалаган беттешти же көрсөтүүнү көр. Муну менен чектелбейбиз. 1 сомго ТВ приставка жана бүт өлкө боюнча акысыз кошуп алуу. Сонун анткени бул Сайма. Дароо азыр чал жана өтүнмө калтыр. Сайманы кошуп ал. Толугу менен аракетте бол. Я келдек байка айтсаңыз, нарынын эти эмнеге күчтүү болот дейм да. Эмнеге күчтүү болот деп? Мүчү биздики эмне эле супсак, бу чүйдүн эти эле супсак болот да, нарындыкы аябай күчтүү да. Силер ошо мал жечүү, чөп чардын даамдуу урагынын баарын малыңарга бербей өзүңөр жеп алып атпайсыңарбы? Я Эмерен. Ой, чоң ата. Ай. Кече күнү жана математика мугалимиңди элдин баарына уят кылып турсуң го, эмне дедиң эле? Менби? Сен деген отуруп алып элдин баарына айткан турбайсыңбы?
математика деген физкультурник агай менен постоянно үйүнө чогуу кетет. Аны математика эжей деген элдердин баарына өзү айт деген. Математика эжейиңби? Эмне деп? Чоң ата, досум экөөбүз арткы партада шуурашып отурганбыз. Анан математика эжей ай менен шуурашпа деди. Баарыбызга эле айт, биз да күлөлү дебедиби? Анан элдин баарын айттым да. Ооба айткам. Доктор ата, сиз аккордеон жакшы ойнойсуз, э? Ооба да. Силердин үйүңөргө угулабы? Силер биздин үстүбүздө жашайсыңар да. Ооба. Күндүз дагы түн ичинде ойной бересиз, э? Аккордеон ойногон киши ошентип күнү түн ойнойт. Түн ичинде да тынбаш керек, күндүз да тынбаш керек. Аккордеон тартканды жакшы көрөм да. Бүгүн кечинде аккордеонуңузду мага берип турбайсызбы? Анан айында аккордеон үйрөнөйүн дедиң бе? Кызыгып атасың бе? Эми сендей кызыккан кыздар болсо, берем, бербейм колем, берип турам. Аябай кызыгасың бе? Жок, бүгүн просто тынчыраак жаталы дегенбиз. Ата, эмнеге эле кечке күзгүнү тиктеп турасыз? Ай кызым, мен деген настроение болгондо аябай жиним келип, жаман болуп турган кезде мындай сулуу кишилерди карап алсам, көңүлүм ачылып барат. Келиспейке, мына шорпомуз. Бала, bu adam içe turgan nimege barmağını salып келесиң да сен, Senin barmağın darı uyat da. Байке, bu бармагыма көбүргөндөн деген неме чыгып, доктурлар жылуу жерге карма деген. Ошого шорпого салып келип бердим, жылуураак. Андай жылуу жерге карма деп доктор айткан болсо, эмне, шорпого салып бересиң? Шымыңдын ичине салып алсаң, макулбу? Шымыңдын ичине салып бер колуңду. О, байке, мен ансыз деле ошентип атам, тиги тамак ташпаганда кухнядан шымдын ичине эле салып жүрүп атам мындайга. Эмир, мен сага бир нерсе айтып берейинби? Кошуналык катары морге тамдын жаңы салган тамдын артын кечөгүн казып атып, жап-жаңы Урал мотоцикл таап алдым да. Жап-жаңы Урал мотоцикли. Кадимкидей, муну где-то бир 20-30 жыл мурун көмүп салган окшойт бирөөчү. От алдырсам кадимкидей от алып атпайбы? Фарасын күйсем жарк этет мынча фарасычы. Байке, ал эчтеке эмес. Кече күнү биздин пойлада узундугу 40 метр жылан көрдүм. Койчу, Жаман узун экен. Эмир байке, калп айтпаңызчы. Ошо да. Жок дегенде 20 метр деңизчи. Кошун ата, сиз эмне күлүп атасыз? Сиз да жок дегенде мотоциклыңыздын фарасын өчүрүп коюңузчу. Ата, кол тийбестикти кимдерге берет? Кол тийбестикти деген психически ооруп калган адамдарга берет. Психически ооруп калат го, ошолорго берет, анан депутаттарга берет. Анда депутаттарда
Assalamu alaikum. Aleykümselam. Siz geçiyor sdачаны трамес беріп қойыпсыз. Ne? Sdачаны трамес беріп қойыпсыз. Kaçan? Geçiyor günü. Bala men sdача turamaz versem geçen günü gelmeysin bana ya. Geçen günü gelmeysin. Ben kalktan bile ben seni kalktan tanıyorum. Tacattı karşında afişler. Gevetlerinde de bana bakayım. Bana da kal. Ben hiç kaçan turamaz vermem. Pastayla tuttura verem. Uktun mu? Bana da kal. Байке, siz 1000 сом ашық беріп қойыпсыз. Aşk yok attın mı? Ananayın dese, ananayın dese. Qanday жақсы баласың, şirin balasың ғой десе, ой ananayın dese. Ой, мынау сендей балдар көп болса жақсы да. Ашық беріп қойып тұрмын ба? Асадан кетейін десе. Ой, кейде шындай болып кетіпті. Келе, ашық беріп. Tamekkiге таңғаламын да. Қарасаң бұл сыртында не деген жаман-жуман сөздердің бары жүреді, жаман-жуман суреттердің бары. Орыстар айтмақшы, шындай юрымдой нәрселерді тартып, юрымдой нәрселер жазғандан көрі, тамеккиден түшкен ақшаның бардығы депутаттардың фондысына отырылатты қойса, елдің бар тамеккini тыштайды біледі ойлаймын да. Ne ola, Kayaktalı жүресің, жоқ olu böyle, Qo'shnilarga сөйлесіп келдім. Nege vardın emal, qo'shnilarga nege vardın, nege? Ата, o участоктың барын қанты іштедіңіз? Өзі сөйле іштетіңіз да, бұл жерде өзі сөйле іштейіз, өзістің жер болғаннан өзі іштейіз да. Şu qo'shnilar болмақ біле. Арқы qo'shniga барсам болбой қойды. Анан беркинісіне келсем, ал да болбой қойды. An o qo'shniga kelsem, al ma'qul bo'ldi. Tigi qo'shniga bordim. Anam bu qo'shniga bordim deb, nele jaldırab atasın argaysı qo'shnilarga, Jaman bo'ladi, al apasitni bo'ladi qo'shni degan. Az kelib saga yordam beradi, tag'i bunun yarmi kelameyniki deb, bit yarmini alib oladi. Ana nima lazım? Nima bo'ladi? Yarmini bersak yordam beradi-da. Al men chiqib oladi-da yarmini anan. Ömür bo'yi alib oladi-da. Anda keyin ayol olganda ayolingdan dele yarm berib qo'yatan o'zray. Büttün mü Emre? Aldığı tuvaletini kaz, büttün mü de? Ata 8 metre kazdım. Köpke çeyin tolmayız. Bak gün oy. 8 metre kazpayla azrağıyla kazış gerekli. Köpke çeyin tolmayız deysin de. Produkt asmanın başı olursa, tamak kımbat olursa, ceyin geçteki yok olursa, bu limnege tolma oğlu, tolmaytanız dele. Ata, sizin bir inileriniz Rusya'da türmödü. Oşa Rusya'ya varıp türmöge çıkıp kalmadı. Özümday şokla molçu jön uğrup urgulu avaçı, içip deyip, öylerdikimday aldap saldap, şunday adatı var öyle da. Anan hem tınç buğay jürbeğinden yin koy. Oşa alsırak barıp jön okatıngısın dep Rusya'ga jiberigemizde. Anan oşaktan barıp jön jürbeği türmöge çıkıp kalmadı. Rusya'ya getirbeyle koysunlar bolmağa eken, Oşa da, Anın kesi boyunca özü negizi bizden Kırgızistan'da iştese olmağa eken. Ayvay yaşamağa eken bektaçı. Bizge de yardım vermeye eken atan görü. Andaylar bizde cilga atpay. Ata, aldığı maskanı 2 günden beri emnege arkanıza tağın alğansın? Nege arkama tağılmalım. Kulağım öz orduna gelsin dep tağım ki. Ne olsa bışıldap? Marşrutka yok. Sumdan beri çırqap gelin. Marşrutkalarını ne çıkmaya atıp duran? Bağısın 15 sondan kılgıladı, çıkmaya atıp durğun. Bu türeli aytıva çıkan 15 sondan kılsa жақсы olatıladı. Oşonu te çoğunlar keçöyle koysa olmak eldin barını ızıldatmay. Moğuntu arı veri çırqatmayla. Je arı, je beri kılıp keçip verse olmakta. Turavı?
Мындан кийин маршрутка жүрсө дагы маршрутка менен жарышып чуркайм. Ай эмнеге андай жөө чуркагың келип калды? 10 сом болобу, 15 сом болобу, чөнтөктө калат да. Ой, молодец атаңар, башың иштейт. Эй, сен эми сунундан бери эртеңден баштап такси менен чогуу жарышып чуркап келсең, 300 сомактан чөнтөктө калат, 300 сомактан. Ay Meryem. Oo, koşuna kızım. Ver gel, ver gel. Kandaysiz, жақсысызбы? Gel ağa kızım. Kayaktan geletasın? Süt ötkörüp geletam da. Ya Aymeren, eğer sekret bolbosa, çinel aytsaң, sizlerдің uy bir günde kança süt beret? 2 çaka? 2 çaka? Oo, жақсы екен. Sizlerimne jim, anan çöp, andan başka daha bir nerselerdi beresingер go дейм, ya? Süйлöшкөндү билиш керек. Kim menen? Uy menen mi? Ооба да. Emne dep? Ой, ал апам экөөбүз эле сүйлөсөк түшүнөт. Сарайга барабыз. Анан сарайга кирдик. Уйдун кулагына. Анан бүгүн уйдун этин жесекпи, же сүтүн ичсекпи десек эле болду.
байке, салам алейкум. Андай настроение жоқ. Байке. Байке. Ne oldu? Ne olmalı? Erten menen turup, eşke çıkıp maşinime gelsem 4 döngölöğün çıkarıp gitti. Jantalaşıp göğe jalangdap ne verem de sat kalparsam, ayağında geçip kaldın dep kalba koysa olou, kayra şum dep yetişip geldim geliyor. Үйге yetişip gelip geçip kalıp тұрмын тиги өтсем, аялыма үйрімді кетіріп, ерте тұрып айтып келең, анан тиги бұл, ал эле, бұл эле деп миымды чагат. Жашоо кыйын болуп калды эгер. Таяп кеттим ай, күнүгө ушундай проблемаларданчы. Андан көрө сууга уудан коштуруп ичип алайын десем, аны да сен ичип албадың. Жақсылар ата. Geldin be, suğa geldin be daha. Emne, sizlerden su çıkmay ata. Oturun. Vay su yok. Ayaktaki su, mana suyun var toktuğada. Tokoşnalar bit var ağızıp günü tünü. Momtöle su çıkarıp aytpaysın hadi. Үйүңөрдө дагы конок бар окшойт, э? Ооба, биздикине үйдө күндө конок. Конок келе бергенде ошо суунун баарын ошо конокторуңар ичип атпайбы, түгөтүп атпайбы, Момтип, мына бизде да суу чыкпай калды. Биздин коноктор суу ичпейт? Конфетти эмне мынча көп жейсиң? Качан көрсөм эле оозуңдан конфет түшпөйт. Ыргытпа чал жерге түшүрбөй, жердин баарына ыргытып атасың. Конфетти көп жеген жакшы болчу эле. Конфетти канча көп жесең, эрте тишиң саргайып, 30га жетпей тишиң баары түшүп, каарып, зыян болот да. Неге? Үйгө конок келет деп эле, кечке конфет жеп эле ушинтип эле. Не кереги бар ошо? Мен чоң атам менен 106га чыгып Анын бир да тиши түшкөн эмес. А эмне? Чоң атаң эмне конфет жечү эле? Ал конфет жечү эмес. А эмне? Ал кереги жок нерселерге мурдун тукчу эмес. Assalamu alaikum, Doktor Ayke, жатасыз анан. Аппара экен. Чаңкалап жатасыз. Ато. Жатпай анан эмне? Туруп турайын анан эме. Кандайсыңар анан, Келгиле, кел атыпсыңар, этишип алып. Доктор Айке. Сизге бир иштер менен келдик элек. Не иш, колуман келеби? Эртең мал базар экен. Анан сиз бода малдарды жакшы разбирать этесиз да? Разбирать этпегенде ушул жашка чыккалы, бода малды разбирать эте албай өлтүрмүн буга. Атасыңар, эмне кылышым керек анан? Бир бода малдарды бир караш койбойсузбу? Бер жагы кандай болот? Бер жагы. Эми доктор Айке, ал жагын эми разы кылабыз. Жакшы кенен разы болот ал. Разычылыкты билгисеңиз.
baldı. Emi mınday inlerim Gencevet. Mınday da. Meni tam tаңдатып базарға алып барып эмне кыласың? Мен бул жерден айтып берейин. Угуп тур. Базарга барасыңар жакшынакай. Базарга барып эле киресиңер. Киргенде эч жакты карабагыла, жана бодо малдардын буттарын карагыла. Макулбу? Буттарын. Жакшылап карасаңар, момундай тегерек бут болот, Тегерек момундай бүтүн бут. Ошону жылкы деп коёт. Анан жанагы тегеректин эле ортосунан тилип салганда мындай ачакей ошо эрекини уй деп коёт. Байке, Токтор байке, анын биз семиздин арыгын тамдап бергиле деп айтып атабыз сизге. Какой анан бода малдын семизин арыгын деп айтпайсыңбы анан ошону таңдап бер деп айтпайсыңбы? Лагер бода малдарды разбирать ете аласыз. Мен силерди уйду, жылкыны тааныбайт экен деп атпаймынбы? Кудайдан мына кыргызча сүйлөгүлө да. Мен дагы ато деп коем. Siz armiyaya bardınız bile? Барбабаймак белем армияга. Что? Армияга деген мен болгондо да морской службада болгом. Мурманскиде. Түшүнүп атасың? Кызыктуу окуялар болду беле? Конечно, кызыктуу окуялар көп болгон да, Биз армияга барганда орусча дегенден нөл болчубуз. Орусча вообще единсыз жок болчу да, Деттер деген кушать хочешь десе, кушать хочешь де чисто. Анан жооп берип атасың да, орусча ошону укканыңды. Орусчалап атам деп тигини туурап сүйлөпчү. Кызыгычы, эң кызыгы. Жаңы эле бардым да, анан жаңы армияга барганда эле шашып бир жакка чуркуп баратсам, бир дедушка сюда иди dedi, anam çukurun canına varsam kuda деген uqtum da, anam men tuvalet desem çap bile onkuman düştüm da. Görse rodom откуда деп attır da. Birinci emni деген сөздөрдү үйрөндүңүз? Armiyaga barganda eң birinci ayda сөгүнгөндү үйрөнөсүң да, сөгүнгөн. Шатыратасың атаңын көрүп, түр менен үйрөндүк го чиркин. Анан орусчаны нормалдуу үйрөнүп келдиңизби? Анан орусчаны эзбедик, анан бирөөнүн да бир да сөзүн калтырбай үйрөндүк да, бүт эзип кой, себеледик да элечи. Ар бир орусча сөздү билем да мен деген азыр. Ата, жөнөкөй эле сөз. Аблака деген сөз эмне экенин билесизби? Аблака? Аблака деген бир болсо алманын согу болот да. Болбосо аблака деген орусча сөз жок. Aymer'in tezire gitsen doğu geçeriz hazır. Çoğata tamak çalayım. Kız kişi degen azırak değil tamaktı. Ne münçe köp deysin? Tamak çalan yakşırak. Tez dese jep turuş kerek. Çoğata jogan apet kılağız da. Tamak köpüterek yatıp abi deysin de. Toğu varganda keyiz tamaktı, makul bu? Aymer'in, bolboysun be. Geçişkele emeline tamak yap çıktın bu. Geçişkele bir de geceyi veresin, gitmeyiz mi? Toğu çayını alsın, çay olayım çayımız. Bol gittik, bol.
Sen oturup dur kızım he. Men tamay kapkıla kalayın. Tez ele gelem. Ay Meren. Ay ne jatasın? Ne girip ettin Allah? Oy gayı yok yaptı, turaydı. Ашкананы көрүп жаман болуп кетип атам. Konoktор качан кетет? Anana ne verem dese. Sen aytçı. Kızım, bu bakıt degenim ne? Bakıt degen. Konoktор кеткенде жырга отуруп чай ичип. Чоң ата, доктор балапанды каяктан алат? Доктор bu. Доктор деген kızım мындай, алар деген yumurtkaların astına, uyasına жатып alıp özünün astına basıp жатат kızım. Anan kança bir 20 gün, 25 gün baskandan özünün uağı gelgende anan yumurtkalar yarılıp anan jakşınakay bolup balapan bolup çıkat. Oyany bilem, doktor yumurtkany kayaktan alışat? Чоң ата, андан көрө ноутбук алып бериңизчи мага. Notebook'un genelde kompüter mi? Koy kızım, kapı olma. Men ana alpere turgan bolsam, hiç nerse kılbay uyga oturup alasın. Anda men bugün dostlarım bilen parkka baram. Gündüz ele varıp gelesin mi? Çok, tünke 2'lerge çeyin. Neme tiki, kızım yana notebook'tun day çoğurağın mı da kiçireginin leve. Ya Emeren, janagı mamang menen papaң мындай кичирээк кезинде сага жомок айтып берчү эле? Магабы? Ооба, чоң окуу жайды бүтүп, чоң акчаларды алып келесиң дечи. Seni акчадан бөлөк бир нерсе кызыктырабы өзү? Ооба. Мисалы үчүн эмне? Каякта болду экен деп. Ок, ким? Ошол акчада. Сезимге çok таштаган өзүнчө бир сен анда күйүп турган чолпон элең маңдайлаш жүрсүң дагы өзүң менен максатым айтуудан мен сүйүмдү айтуудан мен оюнду айтуудан мен ай коркор элем жипар жит чачып турган өмүрлөргө житаңкып жайнап турган гүлүм элем жылуулук сезим алып бир өзүңдө жыргатчу махабатка сыйлашчу махабатка умарлуу махабатка кайгулуң элем жыргатчу
içine yaşlı gündemi gittim bileyim içine ömür yaşlı ömrüm bileyim içine yaşlı gündem gittim bileyim içine kavulan yaşlı kayıp bileyim içine kadim güneyi kaldıra çumalı sürmene bıçağında bağladı yeriydi yalbırdadı ömrü hatta incele kayarın yaşlı kaykan bileyim içine kavulan yaşlı kaykan bileyim içine ayran yaşlı kaykan bileyim içine kavulan yaşlı kaykan bileyim içine yalnız bazı anlamadan can borcu Kimci birge kız canında baskı Kim çıkıp yaraşılı böyle Kündüm ağam elçüele çakısı Yalnız basma ardamalar can borcu Yalnız gül ardamalar can borcu Ötkürü yaşlı ötkün güleyin içine yaşlı kımilin gittin bileyin içine Hayran yaşlı kaykan bileyin içine kavulan yaşlı kaykan bileyin içine canlı yaşlı gittin bileyin içine Tuğum geldi mahabbattan Yürüktü istatkanı gelecekten Algısı beni celatardıma Üzümsün üç büsü oturacak Algısı beni celatardıma Üzümsün üç büsü oturacak Ümittü ar gün sayın yolun kara Jodurap jolunu samak samak Ömrümü ötüp cana denseler Batını gelir yolunla sırtara
düşüm dağı sindi dama. Gülkündün izin görsün sağa bara. Dünyada senin barın esmine. Kömüldün köp kaygısı unutu kalar. Dünyada senin barın esmine kalsam. Kömüldün köp kaygısı unutu kalar. Senizdip sumu geçtim, жерді kestim. Özüne köp toqşotup azap çektim. Baktılı bolgum gelete mahabattan. Aruz acayip seni gülüne töktüm. Baktılı bolgum gelete mahabattan. Aruz acayip seni gülüne töktüm. Baktılı bolgum gelete mahabattan. Aruz acayip seni gülünü töktüm. Aruz acayip seni nurunu töktüm. Düz yolunda yür almadım Allah'ım. Günü bile tarazanım salmağım. Yaratkınga bir ayanar canım var. İki yüzlü adam bolmadım. Yaratkanına bir ayanar canım var. İki yüzlü adam bolmadım. Adamlardım uşağına tükürdüm. Ben alardı gelbi takır düşündüm. Nasip emesin adamlarga İkövüzgö dar ekenini düşündüm. Nasip emesin adamlarga ak İkövüzgö dar ekenini düşündüm. Kançadan dar
Yaman gözдөр karadı Men jönünde kança uşak taradı El ne dese oşo desin adamlar Amin bolsam Doktor Bekimin bayağı El ne dese oşo desin adamlar Amin bolsa Doktor Bekimin bayağı Amin bolsa